saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wio sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo twina wikwantyo kana ni watindane savo ndebala watindira muthenyani wa umundi katwamba kunengelelia alatukumbanisye kwa ukuvi. Alatukumbanisye ni vamwe na Minista wa mikumukanili Eliud Owalo na munyanya wa utalii Penina Malonza kukadhi ya serikali mayase kana niende kuyanisha mawatho mayo kwa mwene nthi. Muyumbe wa Masinga Joshua Mwalio kukulia ene nthi meyumbanisia mbwanene ya El Nino ila ikuwetwa atajukita mituki. Ene nthi kwikwatigwa kumanya uwe yulua kwa mwaki wa stima kwi wakatano muvitu na kutuma ene nthi makosi ya wase munene Kenya yonthe. Na mutandithia umwe wa sindu cia mbwa kutalania wase itina wa mwaki kuvutha nduka yake musini wa mwingi tukuni wa kuamukia umundi. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na naudho chati umanithie nyenita wa Robert MUTUKU na ke Sharon Ndinda etwalala Mauvoo wa kwanzia ya Mekom. Na tuyambia ni kana minista wa mikumukanili serikali nene Eliud Owalo na munyanya wa utalii Penina Malonza ni maweta kana serikali ya Kenya Kwanza utongoini wa Musumbi William Ruto ni yendeye kuyanisha mawayo kama na mawatho mayo kwi a Kenya aili maweta kika vindani kalama atwa isezo ya kuvingwa internet tena ndivi county ya Kitui isezo ilanya atwa igwa sokoni wa Mutomo Kitui na mwingi balama weta internet kisu taikutethe cia muika kumanda mawia na kukilia biasala cia tandithia isioni kauta vandhi ya Kenya. Onesmus Chalo nukuelezea. Minista amekumukanile serikali nene Eliud Owalo na ola watongwese minista munyanya Penina Malonza kuvingwa wifi wa mana kaunti ya Kitui na watakana serikali ya Musumbi William Ruto niende na kuyanisa kila yadhani ya vindani ya oteti vala Eliud wawetakana kuvingwa kwa wifi uni uniko kwi amuikana munola menzika yone siya komanda mawia vala wawetakana wifi yone ukomatethese vanene kuyanisa ndoto sio na kuokilia maundu ma teknolojia. Wananchi walilalamika kwamba bei ya data iko juu na waliomba viongozi wakiingia kwa serikali washughulikie maneno ya bei ya data. Kwa hivyo sisi kama serikali ya Kenya Kwanza tukiongozwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto tukianzisha hizi projects ya wifi tunatenda zile ahadi ambazo tulipeana kwa wananchi wakati wa kampeni. Tuko na mpango ya kuanzisha hizi wifi kwa masoko. Wifi kiwango ya 25,000 katika kila pembe ya nchi yetu. Ingi minista uno awetakana namo atandithia menefsa ya kuthosia mali yo mutandao ni maitumia wifi vala awetakana iseso yi itwe wa vandhi ya Kenya na ivanita kutethia kila mo Kenya. Siku hizi dunia imebadilika. Si lazima uonane ana kwa ana na mnunuzi ya bidhaa yako. Unaweza piga picha bidhaa, unarusha kwa mtandao, mnunuzi anaangalia, anaona, mnakubaliana kwa njia ya simu juu ya bei, analipa kwa simu, alafu wewe unaweka kwa bodaboda unamtumia. Hiyo ndio Kenya ambayo tunahitaji. Inaitwa e-commerce. Kutumia mtandao kufanya biashara. Vile vile hapo tuko na mpango ya kusaidia vijana wetu. Kuna vijana wengi ambayo hawana kazi. Tunataka kusaidia vijana vile vile kupata namna ya kutumia internet bila kulipa. Nake minista munyanya Penina Malonza noleta mbanita na Eliud nuamenda enenthi kutumia wifi undu vailite na kuikidia ni matethekana wom. Shimiwa ni kushukuru kwa kutuletea internet. Huku ndio kunaitwa mashinani. Hiyo internet umetuletea imefika mashinani. Mwambie rais tunashukuru sana. Na watu wa Mtomo wako na furaha. Jambo la pili kuhusu internet vijana wetu. Hii internet ukiwa hapa unaweza fanya kazi Ulaya, unaweza fanya kazi Nairobi, unaweza tafuta kazi, unaweza apply na ukafanya kila kitu chochote unahitaji kufanya.
Kwa hivyo take advantage, na wamama pia na wababa pia. Na mwatongwe kuma serikali ni akaunti ya Kitui matongwe ni membo wa bunge ya akaunti ya Kitui kuma wodini ya kanga chatu na Serasimus yokanwa menda amwika kutumia vuso ii kumanza mawi ya serikali ni akaunti ya Kitui na ingia menda alame nenengo sio tuwa isi maundu kivadhukanyo kana online content kuikithia ni matumia wifi na kuyuna. This is an opportunity ama kile kirikisho mwetewa kile mungitumia nesa kwa biashara shenu connect na biashara shenu alane kwa apply tenda si account government poke ba apply ni la free wifi alane keleta wa content creation ana hizi maito mode ngeba kela hizi ni mapata free wifi ilo opportunity mweto ani your leaders Didi vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui ni Tawonesmas Chalo. Muyumbe wa Masinga Joshua Mbidi Mwalio ni wakulia nendi Mamasinga kuikithia nimeyumba ni siambua ya El Nino na kuvanda nikana kukitanza ukamba na kutazesha serikali kuyanisia muvangu wayo wa kuyanisia usiaidhia waliu. Hainene ya mawidhu lukoni maovisi wa DCC sub-county ya Masinga ndini wezeso ya kuvingwa uandikithia wandu alaku ndiwa na ndu alame mamudha memwanya ungo walanio wa inua jamii ni wamenda enendi kumukwata Musumbi William Ruto mbau ndini wa udhukomi wake iweta serikali tayina muvango musio wako mwakili yaki ukwati. Beni Musau ena Mauvoo. Muyumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbidi Mwalio wa madhuthia enendi Mamasinga na alame vikita mavisi ne DC kwikithia nimeyumba nisia kuvandia mbua ya El Nino na ilaiva niwe kuwa kuyanana na ukune kiliwanzeve nikana kumatethisia kukitana nanza mbua ndia zenuno ni ene na emie nezuni ya katano yikata iyema lakini kwa vina wangai kwa kula twithiye kuona leu no mwende ya nawe na nundu gokwito ithi twamaniye nza ukona ya tubini ya ugeza ithio no twaminie tiende ya wata na unete wiye ne kuwa mbinge muno pio jeza mwiwe nino yukite yukila mundu atarishe munda wake nundu ni mwisundu take thieneza evinda ya nino na leu no kwitha we mwinge ene ndia ya na alame vikite ndini wa iseso ya kwiyandikithia muvango ni wa inua jamii na ulova ni we kutethesia andu alame na ukuwa miaka miongo mwanza ndiwa alame mamutha me mwanya wala Mwalio kuweta ta umwakati wa mivango ya serikali ya kuikithia mwene nthi ni watetheka ukanenga kibetike ko ngilile kana ngilina o mwisi wa mwiwethia no kibuna okaindo oboke imina kana tiwo na nijo utumitu kwenda wesethia nundu kwina mathina maingi ko kwito El Nino yambe nino president waete uyazia wikomo ukewa topeza nitwikiata nitubikie ukoza ila kadi yaku nundu yuyu mwamina kuandikithwa kila mundu nunewa kadi ya ATM ukathiuka withdraw oba Masinga ukatholiu no thinu cha kana ti ogwo yuba ndiweleni andikwa ba ni ndiwa yakana tiki peti ndiwa na timu se ndiwa aya kila kenge andu ala mema mutha mathuku ni mwitabitwe ni ofisa na mukatebwa ni DCC na ala mundu utethika undu ona tatia wa musie weka oingi Mwalio eweta serikali taina muvango wa kuikithia mbesa ithi ni cia matethesia ene nthia ya kwa kumandikithia nthini wa ndivisia NHIF ni kana kukitana na mawau ala mosa mbesa yuni maneki wendhini wa NHIF na tisio kati kulio serikali onenu ala mutendhini wa NHIF na ni mwandikwa omunthi masioke mamwikie nthini wa NHIF mukaita wanakala kadi undu ala se maana 5 ma miongo 6 neki nthini wa kadi iba ukethia ni matona kuitwa kwao tisioka yitisioko parliament yengi ondu tinapetukithisie omuswada uyu tuitukasie mwikiwe nikenda mukaitawa nikenda mbesa hizi akuanewa ndukatwae ndawani ituikane cia kusia oya ni mwelewa
Ndukathi uthoa ndawa ukathoa ndawa na kadi ithi ciaku ukathoa kamutu ukathoa tubemba ukathi uya kukitana na Mauvoo ngelivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Mwasau. Siku ya kwanza ya Silikali nene kwisila walanioni wa kuthinikia andu alaku alama mutha memwanya na ciana ndiwa wa inua jamii ni ambe iseso ya kuandikithia andu a kilioni mbunge cha Masaku. Muyumbe wa kilio mbunge ki cha Masaku Caleb Mole Mutiso ainena ivindani ila waambililia iseso yiki sioni cha mavivye ni wathana kana no kusukuma mutaratara mbungeni ni kana andu asumethwe makiandikithwa kila mwaka ni kana makwate utethio wa ilovia kuma silikali ni nene. Daniel Mwongela nukuelesio. Mbunge wa kilio mbunge cha Masaku Caleb Mole Mutiso ndanena ivindani ya kuambililia iseso yu ila yatoa yuva mavivye nza wa ofisi wa chief ya kuandikithia ahamwaitu na anawalame na ukuwa miaka mbewa miongo mwonza andu alame kalana mamutha memwana o undu mwana ciana ndiwa unguwa walanyesu wa inua jamii ni walesekana iseso yi itha yitwa ewa wodine cionthe cia kilio mbunge ki cha Masaku. Nitambia exercise ya inua jamii registration. Nitu register constituency yonthe ya Masaku kwambe yo munthi nginya matuko 16 ma mwai wa kenda twi mumbuni mutituni mua kimakimwe muvuti taoni kola na kalama ko ndene tuandikithia andu onthe alama bikitie miaka 70 and above orphans kana ciana ila itena sei na people living with disability nikenda makwate benefit kuma serikali ya inua jamii. Exercise ino tienda ya thela payment ya andu ala me beneficiaries ya mbea October. Ingi ni waelesekana no kuendea na usukuma mitaratara ya kutetheesya mwene nthi na kwigithekana iseso yini etha itwaewa kila mwaka nikienda andu ala makavikasya miaka miongo mwonza na mbe maketha mayandikithwa vate kuselewa. Itikalite muno tita andikithia kumela maandikithia miaka mingi yetina andu ni manekalite muno mataandikithia na andu maina benefit ya kou yuni meambe ya benefit na yuni ngukuli andu onthe ala mabikite miaka 70 and above onthe me yu million nundu onthe ni me benefit na mbesa isi cia inua jamii na ciana cio onthe ila orphans ni cio benefit nacio na ninguendea na umutetea na ninguendea na umuthukuma kweana na nondu tathanie iletete sekivila wengi ndaunya witano kwa ene nthi kwiyumilia kwa wingi na kugana sindu ila ciailite nthini wa iseso yi ya kuandikithia nikenda matunthi ukwata utethi kuma serikali ni ya kati. Ndiite siasa ndithiuka kuku nina promise ite andu kana andu onthe ala mataiandikithia inua jamii kana pesa za uzeeni ningu make sure kana nathi mbunge ninguete mswada kana ekulio nikenda mambe kuandikithia anene naetie ekulio mbunge na kulia waziri ula in charge na asungia kwa metuki tutethewe ni musumbe witu nitwambia exercises umundi kwa ngutongia mheshimiwa witu president witu nundu wa kuosa kindu ki na vinya kwambia exercise ino nikenda andu ma benefit ala mata benefitia na mbeza cia inua jamii. Ni amoma ene nthi ala matetheka ungua iseso yi maikathi ya muno itambi ya mbunge wa kilio mbunge cha Masaku. Mumbuni na ingutunga muvea nundu wa kuandikwa kuna andikwa munthi na ingutunga ngai muvea munao na alama kwatie kyathichu kiseo maende na mbe kuonekani wa ingai nundu wa kwiwa aku ni andikwa andu aku nona no usio asumo ndethe cia mambikane sana sana. Na yini ngutani no munthe tha nindi na ndika listini ina tuonete ele nundu twewa ala metela mwei makeugwa miyo mekaleta ilondu kwa uni ngutani ya muthenya wa munthe nundu ina ndika listini. Iseso yi ivaniwa kutwaiwa wodini cionthe ila cikilio ni mbunge cha Masaku vala ene nthi maende na kulwa kwiyumilia kwa wingi nikenda kwiyandikithia. Daniel Mwongela, Mutungu TV,
kumava ofisini wa chief mbone kauntini ya Masako. Enendi mende ya kwetela mithenya ingi 12 nikana kukwata uelesyo kuma kwa serikali umo itumi na niki ndinima ya kusiye kwa stima utuku muima nginya kwa mukia uoni wake kwi wakatano wa chumwa kithelu muvea wa mwaki na mauta wiweta ni wiki teva mwenzama ya mwanya ya mainjinia ila yende kwika ukunikili na kusevya ripoti ya muthia na ila ikanenganwe mbungeni. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Chumwa kimwe kuma ndinima ya mwaki wa stima kwa Masaka uta muvia wa mwaki wa kuvikia umundi huina usunge ukonyani chao kila kithwa chaiti ya kivindu ndinima. We don't have that information to be able to answer that question now, and allow me to qualify, and the engineers will tell us more about that. Minister Davis Chilchil vamwe na maofisa angavani siondesi ya kusevya na kunaicha mwaki Kenya mavikite mbewanzama mbunge ya mwaki. Ni wakulia mbunge imwitikilia vikenge mbewanzama itino mithenya 12 ena livoti ya muthia ngunekele thina mausungio makutwa yulo wa mauvaluku maunaicha wa stima alama itie kivindu ndinima na nowe ula wina mavitio. We had a meeting yesterday with all the engineers, and they actually requested that we give them another 10 to 12 days, and that way we'll be able. Previously, for all the other system downtimes that we've had, it has taken us an average of 14 days to zoom in and zero in to establishing, because the whole network is an interconnected network, and we want to be sure that we do identify and the responsibility is borne by whichever generator caused the fault, and to an extent that we do not cause any legal challenges. The engineers will explain exactly what happened, how did we lose and the system was not able to support itself, because in that very, very small fraction of a second, things happened and the system went down. This is why we did say, give us some days for the engineers to conclusively confirm, was the signal from this plant reporting to that plant that switch yourself off because you are in danger, or did it automatically switch itself because there was an internal fault? And therefore we need to understand and use these data logs to confirm the sequencing of events, and therefore be able to conclusively and professionally give a position that does not pull us down in line with the PPAs that we have committed to, and respecting the investments that are in this country. Amemba manza mai na alama ina udhatu munene ni menda mausungio amoke na welesio. Pamuna wikitio yuluano ulawa ile kuungamia ngalama ya kwa stima ndinima. Kivindu kila chafingisi sekta kauta ta ukui. Utandevia huiti hona usesei kwa Masaka utama utuku. Because when you have a national power blackout that is caused by the surge, it's a national security threat. Now, is it that our engineers are not monitoring to do their work to ensure that if there is a problem maybe with the one generator, it should not cause a problem to other areas? Waziri, how long does it take to read the logs, to go through the logs of what transpired normally? A day or two? Kenyans particularly want to know, who do we blame for this particular blackout, so that where we sit from the committee, we can now start understanding how do we seek compensation for Kenyans occasioned, for the losses occasioned by the blackout. We had a national blackout. It's a very, very serious concern, and therefore we are going to take the necessary action, including sanctioning in line with the act. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge musini lovi nito Benjamin Mwaka. Tuisonga na mbeni kana mutandithia umwe musini wa mwingeni wende kutalania wasio itona wa mwaki kuvutha mali ya lato wambe wa silingi ngilima na thandatu mwaki ulambikia yuta namba kumanikana umo waguo na wambi ya masani masanyanya sia utukoni wa kuamukia umundi. Mwaki uvevisia nduka imwe ya useuvisia siendo sia mbao
ala mwene wia usu kuweta ta ukuthukuma na ilovia cia gukova na uta ukuna munene kwake na kwa customer make ala meivite kusewa sindu kuthukanio ndukani ii ene ndi namo mayenda serikali ya Kitui imathowe ngali ya kuvosia mwaki. Lina Musangi nukuelezea. Mwaki wa kitayulo vivi senduka imwe ya kusewa sindu cia mbao wenda furniture utukuni wa kuamukia suwa musini wa mwingi na vala mwaki uwetie wanangi kuwambe wa silingi ngilima na dhanza tuwa taundu mutandithia kuelesia. Tuo tuku ningonewe simu saa nyanya neonoke weyani ni kwa kene mwaki. Tuavika, tuajaribu kuokoa zindu ila tututona kuokoa lakini paimela mwaki we mwingi na nilikia hasara ya mbesa mbingi. Ngilima na dhanza tu machine wa customer. Simon Katuta nuongela kuweta kana mwaki una ulota na amanyika umo wawo tau vivisie mwaya miyo ya customers na lama evite miyo iye kusavu uweta tau kuna monene kwake wala wa mai ando mango ya ula uova mana ndongo ivikie kumotethesa kutunga wea na ula kuweta tau kuthukumana utethi wa mikovo wenda loans na nikula siya kwa ando mango ya ula ala metha matono ndethesa atongoi na kwesela kwa ma friends ndo nina moya ma customer ndiye thukumite na nina loan na ni kwenda kwipa na uya wapya uonze ndingo ndo ngenda na kwenda ndo customers yakwa beimo sithanzi sianza angime matauni yangi ni mathukuma asindu ngwinenga na siukita kuthi so ange kumaelezia pena vinya kuelewa so ni frustrated ndize na mbila so atongo itamkwesela kwa MP MCA ne kulia ukethani patoneka makandethesi musungi wa utukulo kusunga kisioki onina na kamemekani waweta kana mwaki wambie kwa kanangaliko ya mwangone vala umo wa mwaki utanamba umanyika atuwanethea ti painga livo ni mwaki ukwati yonukanethea mwaki mwingi wambie wakwa na mwamone kwa mwene Simon Katuta nutapo wambie yuko na mbio makunia simu na mama waka kwa wingi twavosia na mkibuka la kibo twavosia gyo ndia vela wethe na kibuki na mathina yu twisitu twikando ndungi nundu watu woje na yo beki ndunava sindu chonze karibu chonze chetheli yu na azizia nundu kulingana na nundu pano ni street ni andu ni maviti lovo na yundi moment mavita akile bindono tukuithe wanu mavita mavitite yu labuta nita mundu kia eno kindu na pengine alama nyusa ambaki kiovu na yule sakwa na makiungia kili wako zala no ni ndino na mundu ni jude no na tangali kupitite na ntakuthi mwaki wende kuneneva yundino na mundu wakwa kweli lakini wendo ketha wo kwa timu mundu nundu wikwandilio bakupina mumba wesa kwitha ndima na kuelewa wambiangi yigwata so ile ta mundu wewe ukiakwa so ukulu ni umwe serikali ya kaunti ya Kitui vikie kuikithikana musi uwa mwingi ni wakwatangali ya kuvose mwaki kwa kila maweta tauni iya mwingi taiende na kuyana kwa mituki county government toa kuna simu tuiwe kwa ingwangali ina mathina so na kwizela kwa county government no matubalukilevu ndo jaribie kuvosia mwaki kiwuku kwanza twamina kiwupi na mwingi bado kiwuki na mathina yunundu ni tauni ende na kuyana wewe alikwithwa pema simba moto na kwithia imosizia ondo in building chiumbe to kwithia meibanga nesa ta nti kwithia pango wethe kuvoja makini laisi yubege na binya nundu kugulikela kunze ni kuvoja we ondo ndu jindu chikwatanite na bae masimba moto moko chamwe alikwithia meiba kuwa namo uyola nguthukuma bano ni ya wa furniture ituma sofa set itanda mesa na county government ni ele kwitha ina ngalisio bosia mwaki so uzuno baluku munene muno kwa county government ya Kitui na mwingi ekalima musewa mwingi no maende na kwa serikali ya kaunti ya Kitui vikie kuikithikana nya itangaliso vikie na kuvosia mwaki ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa mwingi kaunti ya Kitui Lina Musangi
Mubea lina musangi kuma mwingi nundu wa Mauvoo asu na indi ni ukona munene kwa mutandi diosu tikwate kiyo chake ni kiwika undu mwena chae kalima mususu wa mwingi mayenda serikali ya kaunti ya Kitui mamandie ngali ya kuvosia mwaki twambothi umovanini itusio kathetie na Mauvoo mbiange. Na udho chandini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka lungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni ko yanza ni mausuwesia one we atikoke Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kile kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili waki science kuikithia ni cia ubosia na ciena udhu mwene waku nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalune malenyu na arthritis, kwambato ni ndakame, kulea kusia, kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na maua komana na ndagitali kila muthenya wa kwambililia matuku 28 ikibwezi kuthengene na Tumaini Kliniki kwa chula sibitali wakele matuku 29 tukathonzweni windishe kasiti na Ngomeni Hotel duka namba 3 wakatatu matuku 30 tuimatiliku kwa Steve Kinguti Chambio Inn matani sioni machangwa si na Kilili wakana matuku 30 na imotu emali kiwanzani cha bus duka namba 37 itinaonekana booking office wakatano waituku yumomu wake ndatu wote katika toa tazama Agrovet na Cecil Hotel ulikiloni wa Marikiti ngaliko ya Mboka na wathandatu matukueli tuikambo itina wakanzi supermarket kungethanisia na Kanani Hotel tuthoke mabisini maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udho chaingi tuendeye na kumanithia mubea wa kiene wa Wealth Anchor Ilfe kana WHH wingwatanio na ula wa Charity Water nimeonyai cha kiwu kilomita vakuve miongo mwonza make yoski sia kiwu miongo ena na mwonza na mayaka sio ikomi kwa maskuli kwa dhukanio huo ndine inya ivo ya dhange ngumo kimakiu kalanzoni na kitese kithuki kaunti ya Makueni wombulwa ni muungami wa ikundi ya WHH Nicholas Kimeu ibindani ya uvingwa wala niyo wa kuikamilati isu isisoila ya tuwa iwe kisioni cha Makindo na ya vikwani maofisa masulikali ateti na inende kuma isioni ila milati isu yuko iwe Ken Mulinge nukuelezio. Muungami wa ikundi ya WHH Nicholas Kimeu inena itina waomba na ula watu wa sokoni wa Makindo ni kaunti ya Makueni nwaweta wodi ya dhange taikwitha itethekana sandida mwimwele kwikiwosini wa dhange na itina kiwu cha ukuthewa vale kutethia nthima kisio chanza vone kila kiwodi ni valana yo wodi ya ngumwele kilio bunge ni cha Kibwezi West kutethekana ndovu yimwe ya kiwu ila kimakiu kalanzoni itethekana ile na ila kitese kithuki sub county ya Makueni itetheka na ndovu ile kula tukwika muradi wa kuthegesia kiwu kwa mwene nthi kwa kambohos ila tukwekia sola na twekea sola kiwu twenaisya na pipeline twake matangi maku ya kiwu na kuma matangi ya lita ngiliana kila boho ila ambapo imbo ni 5
na katika kile tangi kiweke kauma buchendete kioskine ila tokwaka katika kila mboo na kila pando pe public institution ta skulu sibitali ila si along pala pipeline yeselete neto connect kewo institution ni su na twemake asio kula kwepata asio nondoa hygiene and sanitation. Mr. Kimeu wa yumbula melatita ikwithwa yita wendene wa ilungu ya mwaka umwe ukite vala ikundi ya WHH ivania kunaicha kiu kwambewa kilomita 60 kwa kayoski 47 cia kiu na ingesio 10 nthini wa masukulu la mekwithwa isioni la melati kutoewa program eno tunengetwa mbesa ni mubeta etawa charity water umeta America na utunengete mbesa hii to implement project eno kwa mwaka omwe wambe tukwemu mai wa nyanya nothela July 2024 mwaka ukite to expect with the miradi yesu yonthe nitwakona pio ila ambapo in total twina kilomita 66.9 cia pipeline extension kwa imbo sionthe twake community kiosks 47 katika imbo sionthe na tuyaka sio 10 kwa maskulu ala menapata wasio katika area isu na isya kewo. MCA wa ward ya Thange Eric Musio katumo valame utethekana sanddamu mwitho cha mulatio na mokoli aiwata wote nskayo ne cia nende kukwata kiu kitheu cha kutumia kuvene Thange nime tunenge sandam pano beta wanza boni na yeu nenge skulu ya Nzaponi na area ya Nzaponi azumi onewa kibu ziwethia mayuthi paasa yu tuipanga miradi lengi ya county government ya Makueni nitesiyu Nzaponi na area ciayo azuni sorted kwa miradi lengi ya kibu nitiuthanthasya weze kwithia maendeleo ma Thange na in terms of kibu andu maitu makwata kibu kwa wingi kwa hiyo matonge mobea ndemea mo kengi nikatwende na kweka na kweka andu maitu nesa na no sione ngwenda nondo WHH maene kamuradi usitange pepoka wo dealing isio ndene makulia na mama cooperate mama tethesie kumobilize materials na community pe skill labor kana mwala mundu tasome methame mabumu kwete mabia senze ma cooperate na mama tethesie kana makuna we nesa kana twamatethesie wewe musio egetha ni laizi kutwete miradi ingi. Delivoti ya Mutongo TV kuma Makindu kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga. Musumbe William Ruto yuyasekana ilembeta ya Afrika ni ilite kuosa matambya na kusiya kukwata ukono wa mawaliuku manzeve. Ainena umbanoni monene wa kunanisia maundu manzeve wa ilembeta ya Afrika ulawende musini wa ilovi Ruto ni wawetakana ivinda ni vikuyu ya kukunikila nzia ile sithi itume wako ukitana na waliuku wanzeve na inge kwenda amuika methi wa mustalini wambe kukitana na mawaliuku a manzeve. That have come all this way to join us, combined with our commitment to Agenda 2063, have come all the way from Egypt, the Assembly, who I know have spent... I urge you, young people from our continent, to take action. Let us initiate this transformative shift together. Africa's youth, in my very honest opinion, are solution-oriented. You yearn for a vibrant economy powered by green jobs, and you possess a strong determination to scale up and maximize opportunities for climate action. With the convening of the Africa Youth Climate Assembly, you have fought your way to the table. And let me tell you that it is the same fight that we are pushing, that the continent of Africa must never continue to be the continent that is a victim to climate change, the continent that complains. And we have insisted that we are going to change the approach of the continent of Africa. We are going to be armed with our own ideas, with our own proposals, with our assets, and with everything that we have. And we are going to find our way to the table. Africa's youth are the continent's cheetah generation. You are techno and business savvy.
you are change makers, defying the continent's stereotypes of hunger, war, famine, and begging bowls. That is why we are holding the African Youth Climate Assembly to cut and raise for the Africa Climate Summit so that you set the tempo for this summit. A summit which is about change, a summit where we juxtapose Africa's climate solutions to the world with a clarion call, it is time for Africa. Ikundi cia mwaitu kuma wodi ya Kitise Kithuki ila sikilio mbunge cha Makueni nimenda utongoi na makundi matema kiserikali matuike matambia mo makukitana na waliokuwa nzebe la uende ukusi wa dhinima. Ikundi ni siambi semilandi kivathukanio yevo ya uvandi wa miti na nima ya nyekio tondo mwandiki witu Caleb Chalo ukuelesi. Nikavindani kana valanthi yonthe kwetenge wa vamwe na sieko sio kwanya kukitana na waliokuwa nzeve na vala mwaitu na mokuma Kitise Kithuki mamuyo kulika savali nenu kuma kithuthia ona mwamwika kulika kilingi seneki amwitu ana alame na miradi tayana sare cia miti angi mevanda neki na angi na maitha cia nzuki nimewetondo waliokuwa nzeve mwatungite tina thini wa maundu mekithukanyo tangethanini ni yonke wa nzuki vamwe na neki kumanwa na muo wa kiwu nisenda abandu bekiwu kwa wingi nikendela sio vyoke wa nzuki kiwu siula tia bandu basa nondo siatweka siela bandu basa withe ati harvest okay demo kwa mwaka lakini kiwu kiva kubi withe asi atu harvest okay kele kwa mwaka kwa ubakeva na sandi dam tisikitu katika kila tututsi usakwivya nzuki siosa kiwu kubi na harvest okay kele harvest okay kele kwa mwaka na uke wako ukwitu witha we musio nundu kwisua na kingi kenda kukwitu nikenda tikwate uke kwa wingi withia ni kwenda kwina miti mingi nundu nzuki ndikala abandu open nichokie chatubundisia ithie ta mama kana ta imi yulu wa ubandi wa neki undu twailite kumisubia jibubu palata banda undu twailite omeketha undu twailite omyoba na kumia kundu kusio nikana wiseithia jina uewa ni mbua ibinda ya mbua nundu ye uewa ni thuka na ndini wa process yesu indo situ cia ikie kwithi wasikwa neki yesu ila extra ni yukila ngata ngethiwa na income generating activity kwa kwanza yesu ninithitwe ni mwimi wa indo ongelanga ngetha ya wimi wakwa wa indo na naende ya kwithiwa ndisuvia neki yakwa yune mwambise kampeni ya kuthia serikali na mashirika matema ya serikali kukwata mbau miradi yoye kivuthukanyo wivo vandi wa miti na nemaye mwana nela yesikanie ta carbon farming o undu abanda miti mingi je kukusia carbon kwa wingi niwe withia itethesia climate decarbonization withie ila carbon itembinge muno kisebeni kwa ila ya emitiwa kana emissions cialeshwa na yo miti ino ni itethesia kwosa emissions kana carbon yesu ikamithesya miine na yitumika ni muti. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Kungi ni kana muka wa munini wa musumbe Pastor Dorcas Rigathi ni wakulia ene ndimethiwe maitethesi andu ala makunikite ni utumei wa ndawa cia kumila na ingi kwithiwa maimetikila maumaize cia gukwata uiti wa kuekana na utumei wa ndawa aine na itina wa kuvingwa kisese cha kutethesi andu akisioni cha Miritini kaunti ya Mombasa. Pastor Dorcas nuwetie kana no kwisila kumatethesia na kumetikila valotonya kukitana na mituo hii ila yende na kumina amwika aingi. Where we say the child belongs to a village, and so the community around that child must take the burden of changing the lives and shaping the destiny of our children. It is our responsibility, and we are accountable to these children that sit before me. We do this in full realization of a great impression that we should leave no one behind. We cannot afford as a people to leave anyone out of the production structure and systems. Therefore, it is our responsibility to bring back our youth to
participate in the national building. It is worrying that drug abuse has taken root in the communities and especially among the youth for decades. We must win the war against drug abuse. Nasema ni lazima sasa tuende na tufanye mambo, juhudi zote kuona mmerudishiwa dignity yenu. Unajua kuna wale wasichana pia wanaangalia kuona murembeke ndio muweze kupata na masupu. Nishabadilika tayari, sababu nilikuwa navuta unga naibia watu nini. Sasa niko sawa. Na mimi ni addict, I'm still using. Nimekuja hapa ni kutafuta usaidizi sababu nimehit bottom. Nilikuwa dereva, nikaja nikaingilia starehe za miadarati za unga. Nikakosana na bibi, nikaachana naye, nikabakia na mtoto. Sasa hii nimeamua hilo janga nalo nikaamua nitokane nalo, nikaingilia methadone. Nimesaidika. Ende ni kwatiane wewa ukose wasuma kunigite ni ndawa isu na mauthuku alahi maitete nthini wa thayuo no sio tukaikithe kana ta muikane twesubiana na utumei wa ndawa isi akomila ni kana tuikanange one witu na one wanzia waila itwe kwatitie nyenita wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda atwala Mauvoo wa kwanzia ya Meko tukwendea weekend ya kwaila na kiyo kisio tiwanesa.